ايه جايز النهارده رحت اشرح لك. يا جدعان ايه ده ايه ده ايه ده واحد لما دانه بتطول اول حاجه لازم عملت يعمل تنظيف صح ولا ايه؟ بشره، محتاج تنظيف جيل. عشان داني تولد بس. اخويا اهو رقم واحد والله. حبيبي يا عمام. حلو يا جدعان ولا ايه؟ بقيت واحد تاني بصوا يما. عادي يا عم انت اهو على الهوا. اليوم ستايل جديد. ستايل جديد خمر ربنا. استنوا يا جدعان اوريكم الموقف. جمال عيني كنت عايز احط اغنيه بس معرفتش فانا احطها بقى. بصوا جمال عيني في الغرام احلى من الاغاني، اني فين اغاني انت فين كتاني، ده لما نبا الابتسامه شمس طلع. عسل عمر. يا عم انا قلت قد ايه ده يا جدعان بقى شبه مين؟ عشان في حد بيقول لي شاروخان حاجه ايه. يا جدعان انا هموت يا جدعان، انا مش مصدق شكلي. اعمل ايه بقى؟ اغطي كده امشي كده؟ انا مش عايز حد يشوفني. ايه ده ايه ده ايه ده عمر ده؟ الله يسامحك يا عمر يا عيني. حد شغل. لا صباح الفل صباح الجمال لكل اللي اتريق عليا وقال لي مش عاوز تستغل المساحه اللي في اوضتك دي وتعمل ملاهي. رجعت زي الاول امور يا ولاد. الماء والخضره والوجه الحسن، كل اللي انا قلته كده. يا جدعان انا بقيت زي الاول اهو عشان اورتي ملاهي. تبعتوا لي اورتك شبه الملاهي. واحد تاني بعت لي يقول لك دريم بارك ايه يا جدعان؟ ده بخت عبد الحليم علي والله. عبد الحليم علي بتاع الزمالك مش عبد